Zaboravio si lozinku iCloud. U ovom kratkom videu ću ti pokazati kako da je promeniš. Jedini uslov je da ti je Apple ID ulogovan na telefonu i da imaš postavljen passcode, odnosno Face ID za otključavanje ekrana. Ako nisi postavio zaključavanje ekrana, odnosno Face ID, video gde je to objašnjeno će se sada pojaviti gore u desnom uglu. Ja ovdje imam 14 Pro Max i na njemu ću ti pokazati sve korake. Na tvom telefonu je identično. Inače, baš ovaj telefon, kao i mnogi drugi, možeš pronaći kod nas u prodaju. I još, važno je da znaš da uz svaki korišten telefon dobiješ račun i garanciju u trajanju od 12 meseci. Također, ako imaš stari telefon, njega možeš iskoristiti da umanjiš cenu novog. Link sa kompletnom ponudom je dole u opisu videa. Dobro, idemo sada na podešavanje. Pa odmah prva opcija, verovatno piše tvoje ime. Zatim prijava i sigurnost i promjena lozinke. Tražit će ti da uneseš svoj passcode za otključavanje ekrana i posle provere možeš uneti novu lozinku. Uslov je da lozinka ima i velika i mala slova i najmanje jedan broj. Klikni na nastavi i sada imaš opciju da se odjaviš sa svih svojih uređaja, npr. MacBooka ili iPada ako je to potrebno. I to je to. Ako te zanima kako da produžiš radni vek baterije svog iPhona, taj video će se pojaviti ovdje negde sada. I ako ti je ovaj video bio koristan, nemoj da zaboraviš like i pretplati se na naš kanal za još ovakvog sadržaja. Hvala na gledanju i vidimo se drugi put. Ćao!